kusuka mawukhona ukuxabana sekutense kunetension nomhlobo wethu sekuyivekisa ukumisana esifuashokhe uzoba khona isono. If ufuna ubuhlobo bungenasono linda ufe uyezulwini akuthole lapha. Akuzofuna isikhulu umhlobo nawe esifundisishole asona sekho uzosola umfundisi uqobe sona. Nabo bandleni yabaphonto abazalwane ndiyona kubo babe nomusa kubo. Amen. Bazalwane because I know asikho ubuhlobo lapha obungenasono. Ubuhlobo obungenasono ulezulwini and asafundisonke lapha. Balungu bathi se-work in progress. Usasebenza umgadi zethu. Wena ufuna nje engakhula ukutya nje izithelo kamnandi all the time. Sometimes lesikhulu okukhulu kumele sisuswe. Kunebonga ukuthi iBhayibheli libhale isazi ukuthi kunesono. Yabonga Mateyu 18 masithi uma umfowenu esona kuwe hambe kuye. Bazalwane ubuhlobo kumele siqonde ukuthi kuzoba kunesono kwelithanga. Izodinga ntoni-ke? Izodinga ukuthi sikwazi usibe nothando olusibekela inqwaba yezono. 1 Peter chapter 4 verse 18 uthando olusibekela inqwaba yezono luyemboza, luyathethelela, lunesineke, luyaxolela. If ungene ungaqondi ukuba nesono uzoxakeka because there ubuhlobo buwo even kweBhayibhile ukhona isono and we need grace. And before ubuhlobo bungenamusa uyinkinga because I will fail you as a friend. If there's no grace ubuhlobo bethu uzophela ngokudalana. Kumele siqonde sizoqala ubuhlobo ukuthi bunesono and therefore sidinguthando olusibekela inqwaba yezono. Masiqala ubuhlobo bazalwane kumele injongo yethu ibe iphelela kunaphakade. Injongo yethu mayenze kunaphakade bazalwane masiqala ubuhlobo we must aim for eternity. Nditsho ukuthi bazalwane ichaza ukuthi ubuhlobo bethu bekumele busilungiselele kunaphakade. Ubuhlobo bethu bazalwane bekumele isiphefumul abalolanayo ukuze bayele kunaphakade. I was never a friend with you for 20 years and yet you go to hell. Angikaze ndikhombe kuYesu, angikaze ndibonise angikaze awukaze uqhubeke esonweni. Ubuhlobo bethu bazama ukubhekelena apho songcolisa khona then uvunubona ubuhlobo bethu uzoba nokungcolisa. 1 John chapter 3 ithi uma ibonakala sofana naye kodwa sothi bonke abanethembele njalo benza njalo bazalwane bazihlambulula njalo. In other words, ma ubuhlobo bethu bujongelena uyathinta ngendlela esihlobana ngayo kanti udedeli ubeleke ufukamele isono likisuka lekubengena ezulwini shintsha. Ngiyakhumbula sicula sisebenze into kakhulu sisho ukuthi abantu nezulwini abantu jonga ubunjani bobuhlobo ayisininzi sabahlobo. Jonga ubunjani bobuhlobo ayisininzi sabahlobo. Aim for quality, not for quantity. Two friends, abahlobo ababili abakhona ukulizwa abaphila ngayo nendlela sithetha ngayo babhethele na 500 abangaphili ngayo.
sizamela ukuba nabahlobo. Into ethetha ukuthi bazalwane kungcono ukuba nabahlobo abali10 kodwa abakahle kunabahlobo abayi100 kodwa bangekho kahle ngokwaNkulunkulu. But zine ziba yingqinamba bazalwane kubuhlobo obuhle kanje because ubuhlobo sonke siyabuvuma buhle buyadingakala. Zine ziba yingqinamba. Oqala bazalwane, uma ubudlelwano bethu noKristu busilelela nobuhlobo buzosilalela. Ezinto ziyahambiselana bazalwane. If ubudlelwano bami noKristu buweak nobuhlobo bami uzoba weak. It's a strong friend is a strong friend with Christ first. In other words, if andikhuleki andikhuli kuye uKristu andifundi ngaye, my friendship is useless and weak. Intoni enye futhi ebulala ubuhlobo bazalwane yi-selfishness, ukuzicabangela. Ukuzicabangela kuyayiqeda ubuhlobo, uqeda kuthi nyawo ubuhlobo. Incwadi yeZakha 25 uverse 17 uthi unyawo lwakho malungavami endlini yomakhelwane wakho, funa adinwe nguwe bese akuzonda. We take advantage of one another. We use one another, siyasebenzisana ukuze wena kulungelwe. Ungaze usebenzise nomngane wakho as long as wena uzoba right. Ithi incwadi yeZakha, the leech has 2 daughters. Yini daughters leech? Give and give. Kunabazalwane abanjalo abafana neleech, it's always give and give. They can never contribute to your friendship. Asathethi vina ngemali. Sometimes he support, sometimes he advice, sometimes he prayers, sometimes he check up. They never do anything. Eyabo into ithi ubuhlobo babo bukhongozile. Give and give. Kuyayibulala ukuzicabangela ubuhlobo ngokweBhayibheli. Bazalwane, wesithathu impakamo. Impakamo. Ukuziqhenya. Bazalwane, impakamo kuyayiqeda friendship. Oqala kuyiqeda ngokuthi kuba khona undermine omnye. Nakunempakamo, ithi impakamo save me. I am worthy. Ndimo fanele ukuthi kukhothame kimi. Ndimo fanele ukuthi ndisetyenzelwe ndineswe. But sometimes impakamo bazalwane ikhona ukubeni sensitive, bangani abasensitive. Abakwazi nokuthatha ijoke, abakwazi nokuthatha icomment, abakwazi nokuthi anything encane usolo kuba khona into ezomcasula lo muntu. Impakamo nayo leyo. Awumthinti, kumele uqaphele ngathi unyathela kumaqanda xa uzohamba, xa uzokhuluma naye. Amazwi akho kumele uwabale because nguchiki nje, umthi chi sekumoshakele. Awukuthethisi for a week. Impakamo nayo leyo. Kukuzithathela phezulu ukuthi wena kumele ukukhulunywe kanjani nawe. Into ebulala ubuhlobo bazalwane, kungakwazi ukubuyiselana makube khona isono. Kungakwazi ukubuyiselana, inkonzo yokubuyiselana makube khona isono, lack of reconciliation. And zimbini into ezenza bazalwane kube khona ukubuyiselana okukuwo eBhayibheli, ukuphenduka nokuxolela. Makukhona umngane wakho ongaphendukiyo noba ngenza isono esinjani akaphenduki yena, bazalwane akukho ukubuyiselana. Noma makukhona ophendukayo kodwa khona ongaxoliyo, osoloke ebala izono zabanye, always on a register, okhumbula into ayenza sisaqala ukuhlangana. Yakhumbula omyisisi endandibafundisa esikolweni into accounting tutoring. Even sesivana seyiqala nokuyosebenza lo sisi. Khumbule sitsho ekhumbule ejo sisi, kodwa ndiyakhumbula siqala ukuhlangana sasikwi-lift kwi-first year yami. Wena wathi wanibulisa kanje, ndithi andiyikhumbula uyikhumbula loo nto. 8 years usayikhumbula ngathi benzeka izolo. Akukho ukubuyisana mangekho ukuxolela, akukho ukubuyisana mangekho ukuphenduka. Bazalwane, into eyibulalayo ubuhlobo ububo ngumona. Ungakwazi ukuthokozela omnye umhlobo wakho, noba uva indaba, noba uva enconywa, ubona ubhekisa phansi ukuthi abayazi yami ukuthi njani. Yazi yanhle i-hairstyle yakho. Bendenze better last month.
Umona uyayibulala ubuhlobo obubuzalwane. Kukhona abantu abazinyokonyiselayo noba kangeni kulo nkulumo uzozifaka ukuze athole uzuko noba luncane. Noma seyincoma umuntu onomona, even seyincoma uncoma ephinda ayibuyisize kuye. Yosihle isicathulo sakho bhuti, yosihle lesicathulo. Nami ngike ndanaso lesi kodwa mina sengithanda lesi basikhuphe last year. Sengithanda le Timberland bayikhuphe last year. Yini ingxaki bazalwane? Ngumona. Yabazalwane into ebulala ubuhlobo kubo ngumsindo, ulaka. Amazwi abantu abakhulumayo mase kuvuka ulaka. Bakhuluma athi inkemba ezofika ithi enhliziyweni. Abuye azothi ndiyaxolisa, kodwa igama seliphumile. Ithi incwadi yeZaka 22 verse 24 and 25. Ungabi ngumngane womuntu onolaka, ungahambi nomuntu othukutheleyo. Funa ufunde izindlela zakhe, umphefumulo wakho uwele ugibeni. Amen. Bayingozi abantu abanolaka. Bayingozi abantu abanolaka, ukulimaza ngamazwi, akulimaze nge-silent treatment, akulimaze ngoblocker, akulimaze hey. Kanti ngifuna ukubuza wena ukuthi ulaka lwakho uyalubiza yini ukuthi ulaka? Because abanye bethu bathi I'm just sensitive mina. Analaka, I am just a sensitive person. No, unolaka dadewethu, unolaka mfowethu. Ekugqibeleni bazalwane, ayikho into eyibulala ubuhlobo ngaphandle kokunqatshwa ngesixhosa, which is betrayal. Ukuvukela. Ithi incwadi yamaHubo 41 uverse 9 uthi ngisho nomhlobo wami ebengimethemba ngimupha ukudla kwami usengiphendukele. Because kubahlobo bethu sinokuthemba sibanike kona, there's a trust esibanike yona, so mesejika ekubetheka ngombese emqolo ihlaba worse than umuntu omnye umuntu. Igama lokungabonge lisuka kumhlobo wakho liworse than igama lomuntu osestratweni. Umuntu osestratweni angakuthuba ngenhlamba zonke sisi, udlula shaya ikhwelo akuhlekise ngawe, kodwa manje zingazowenziwa ngubhuti la esontweni ikushaya amadolo phansi. It's betrayal. Sibona kuYesu uqobo. uYesu yena into yayimbi more than just abaFarisi, but okhona lo mfundi. Lo mfundi atyale kuye wamfundisa, khona lo mfundi bemncenga, khona lo mfundi even uJesu etya isapha naye, bedla naye, kanti uzothi uzomnika ikhisi, kanti lo khisi kukumnqasha. Oh, bayingozi abangani abajikela emva kwethu. Ohleka nawe ngoku mase efika kwabanye abangani bathi hey unjani lowa. Bazana kuyingozi ethi incwadi yamaHubo 55 verse 12 and 14 ukuba bengiqolodelwa yisitha bengizokubekezela lokho, nokuba ngizondayo oziphakamise phezukwami bengizomcashela. Kepha nguwe ntanga yethu, mhlobo wami nomngani wami, besihlala ndawonye kamnandi, besihamba singumshungu munye siya endlini kaNkulunkulu nebandla elithokozayo. It is you my best friend. Asisivala siphendula imibuzo bazalwane. Buzo wokuqala, singaba ngabahlobo yini nabantu abangakholwayo? Singaba ngabahlobo yini nabantu abangakholwayo? Incwadi yabaseKorinte, 2 Corinthians chapter 6 verse 14 uyophela ku-18 ithi yini nenihlanganisayo? Bongumhlobo nomuntu ongakholwayo, unobuhlobo lobu sithetha ngabo lapha bazalwane, kumele ndibuze one thing, ingabe uKristu ubalulekile nakuwe? Bazalwane, ubuhlobo nabantu abangakholwayo soze bube kanje if uKristu siyamthanda. Kanjani? Because lona uyona, meyesona wenza njani wena umhlobo wakhe, uyamngqala na uthi sisono lesi?
And momnqala mesithi andikhathali mina ndikholwa kaloku uzothini. Inkosi yenu ayifani, umbuso wenu awufani, umoya oyingcwele akekho kuye. Niusebumnyameni wena usekukhanyeni, ufile wena uyaphila. Yintoni nimanya kangaka? Bazalwane, ndithi kumele kuzondwe abantu abangakholwayo. Ndithi lobu hlobo sibuchaza la awukwazi ukuba nawo nomuntu ongakholwayo. Ungasebenza nomuntu ongakholwayo, ungaba ifamily nomuntu ongakholwayo, ungangena esikolweni nomuntu ongakholwayo, kodwa lobu hlobo sibuchaza lapha awukwazi ukuba nabo nomuntu ongakholwayo. Sithini ngobuhlobo nabantu abangobulili obunye, opposite sex? Sithi bazalwane kumele siqaphe ubungozi buninzi. Ubungozi buninzi because incwadi yaMateyu chapter 5 ithetha ukuthi elona lo ojonga usisi ngenkanuko seyonile phambi kwaThixo. Ngamanye amazwi, ubudlelwano nomuntu ongusisi kumele sikubuze ukuthi how are you guarding against lust, especially makuba deep and deep and deep and deep. Ubona inceke iyokwenza assignment ereze ngo11 ebusuku nosisi. Iyothuthare usisi ngo11 ebusuku. Bazalwane, sithi kumele bazondwe, sizondane osisi nobhuti ecaweni. Kumele kube khona ubuhlobo. Into esiyitshoyo ukuthi kumele bungafani uhlobo nabantu abangabafowethu. Kuba kubantu abangabafowethu singayikhulula yonke inhliziyo yethu nangezilingo zethu nobuthakathaka bethu, kodwa sikwazi ukuyenza kosisi lonto. If ukhona uyayenza, hayi thatha ukuthi uyakabheka namhlanje. Akumelanga ukuthi uthele inhliziyo yakho kusisi wakho. Abafowenu bekhona, usisi wakho wazi imfihlo zakho zonke wena, bhuti wami. Sizama ukuthini bazalwane? Sithi kumele siyaqaphela incwadi ya 2 Timothy 2 verse 22 ithi baleka inkanuko zobutsha. In other words, kosisi bethu kumele sibe ngabahlobo, kodadewethu labo kumele sibakhathalele, sibatreat kahle ngothando lwaKristu, kodwa kumele sibatreat njengodadewethu. Ungenzi into ubungekuyenze kusisi wakho. Ungakhulumi ngendlela ubungekukhulume kusisi wakho. Ofushe sekuthetha nakuma flirting lawo obenzekayo. Umuntu yazi sisi ungathanda indoda enjani ngathi mawuthi uyashada. Uzomenzani wena, uzomsiza phi lapha? Ungenaphi wena lapha? Umkhuphe niya kwi-picnic uzombuza nje umbuzo ukuthi what is your ideal man? Hawu kahleni bazalwane bo. Obunye ubungozi bazalwane babo ubudlelwano ne-opposite sex yindlela ebubukeka ngayo ekuvezeni ubungcwele bevangeli. Imiyalezo oyiveza kubantu akuzunisolisa na. Kungako amanye amabandla even sekuthiwa kunobudlelwano babenza in groups, bahambe in groups abantu, kungabikho ukusolisa kwilizwe elisijonge kakhulu. When uhamba nje nalosisi every day usoloko ubonana nalosisi kodwa we are just friends. We are just friends thina. Even insizwa sesithi zifuna ke ngoku zona ukuzomshada losisi, zifuna ukwenza kahle phambi kwaThixo, kodwa mazifika kublokiwe, kune-friend. Sithini ngama-personalities bazalwane? I'm an introvert. Andingomuntu wabantu mina. Ndizithulele. Hayi bazalwane, sithi nalawo ilizwi alikho ilizwi section yama-introvert, kube khona isection yama-extrovert. Nabazalwane, indlela esidalwe ngayo kumele siyivume ayifani. Kukhona ukuthi abanye abantu baphaphanga nyani, abantu abazithuleleyo. Sithi kubo nabo kumele babe ngabahlobo ngokweBhayibheli. Asithethi ukuthi uzothanda izinto azithandayo omnye umuntu, ii-hobbies azithandayo nee-interests azithandayo zifane nse, but uNkulunkulu ukulindele even nawe udlala indima yobuhlobo noba ungengomuntu wabantu. Kumele ube ngumuntu wabazalwane. Zama ukuthi bazalwane noba sidalwe sihlukile lapho, kodwa kumele singayivumeli ibe yi-excuse yokuthi singabi ngabahlobo aba-right phambi kaNkulunkulu. Long distance, to Zaga 27 verse 10.
Umakhelwane oseduze kunesihlobo, umakhelwane ungcono umakhelwane oseduze kunesihlobo esihlala kude. Ubuhlobo bazalwane in long distance, it can be good, but it is better if abantu baseduze. Nindizwe kahle abazalwane, ubuhlobo nabantu abakude, it can be good, but it is better nabantu abaseduze. Abantu abaseduze bayakwazi ukunika ithishu mawukhala. Abantu abaseduze bayakwazi ukubona emahlweni ukuthi Chomi awunixelele inyani ngokuthi right, but ngiyakubona emahlweni awukho right. What's wrong, my friend? It's possible, but it's more ideal ubuhlobo nabantu ophila nabo. Sizama ukuthini bazalwane? Sizama ukuthi ekugqibeleni ubuhlobo obubiza kanje with such a high standard, kumele sonke sivume ukuthi we have not been these friends. Kumele sivume, nivume mina kuqala andibanga ngulomhlobo. Baninzi abahlobo bami besezingxakini ndabakhohlwa ndazicabangela. Baninzi engingabacheckanga nabalimala nabakhumbula. Baninzi besesibhedlela nangafiki kubo. Baninzi bejongene nengxaki ndangakwazi ukubanakekela. I have failed in friendship. Sonke kumele sivume. Siyawudinga ukuxolela kwaJesu. We need the forgiveness of Christ. Siyawudinga umusa osixolela izona sithethelele, kodwa siyawudinga nomusa osinika amandla ukuze sikwazi ukuba ngabahlobo. We need grace to forgive us. We need grace to empower us. Osidinga umusa ukusiza siqhubeke noba sekunzima kundlela yobuhlobo, sibekezele. We need umusa kaJesu. Sidinga umusa ukuthi aqoqaqoqe injongo zethu. Kuba injongo zethu sometimes zimbi, kukuyuzana. Sidinga umusa asitshintshe inhliziyo uqobo. Sidinga umusa ukuthi alonde ubuhlobo bethu singabazalwane. Kuye kuJesu okwazi ukubulonda, kuye kuJesu ongumhlobo oma ngesikhathi zonke kude kube ngunaphakade. Amen. Cela sivale amehlo, siwovala nje ithi ingoma, ungumhlobo wami uJesu, uphi ongangaye la. Abaningi bayamshiya ngohlubuka nami na. Angisoze ngahlukana nongithanda kangaka, njalo sothandana naye khona la nakhona le. Baba siyakubonga ngezwi lakho, sikubonga Nkosi uthi ngumhlobo omhle, ngumhlobo olungileyo, ngumhlobo akekho futhi ongafaniswa nawe. Uyazazi izinsizi zethu, ngawe ziyakuphela nya, zithi nya. Akekho umhlobo, akekho qha ofana nawe. Akekho ohlenga njengawe, akekho nesineke njengawe, akekho nothando njengawe, akekho sifelayo, akekho nokulunga njengawe, akekho nobungcwele njengawe, akekho ovula izulu njengawe, akekho samkelisa ukumkani kaThixo njengawe, akekho veza uthando lukaThixo njengawe, akekho Thixo Nkosi ozinikelayo esiphambanweni njengawe. Siyabulela ukuthi noba sisilalela kubuhlobo thina, kodwa sinenkosi enobuhlobo obupheleleyo, ubuhlobo obungasolekiyo, ubuhlobo obungenasigode, obungenasici, ubuhlobo Thixo Nkosi obumenyezelayo, obukhanyayo, obuhle, ubuhlobo noJesu. Size somandla sincamathele kuKristu ze sibe ngabahlobo abangabo nakwabanye. Ngelihle igama lomfelo umsindisi wethu Jesu Kristu. Amen.